And now it's time for the second track in session from Sleifar Teulu, and this one is called Radio Amgen. I carry fucking day heat. Maar verkennen hoe ik echt naar de wastewood. Dit vind ik paardig aan mijn poppel in de Kevin dip. Poppels in Covey, try to nigga the wife. Ze houdt je weer, als een dechter aan de site. What a life, life, call that a life? Yeah, yeah. Fuck that. Dwi'n caru sŵn pan ma'r modem yn dial i un clic. Just i clic, clic, ti'n ready for something gyda portal a chwil. We'n mynd trwy ni gyd ti angen i ysbrwytho. O ddasgyd ar y tîl i dy codi pan ni'n gwrando. A radio dyn ôl yn 2003. Gos o fan i'n bynol yn cefnogi'n sîn. O dim mynd ar leid i gael fo fix. Dial i radio am gen i ysbrwytho'r mix. Sgaff o'n bol o rando ar y radio. Mae'n y bex o cer am dro i'r wyn. Tippen mewn radioamgen.com. I still notes, go show you never spot. Live up on the arrow, Russia, Spain. Check Chile. Controverse yr Almain, Double Hong Kong. A bwmbys gan y DJ Amwch. Mwy o bwmbys fydd gan yr athro diflas. Syniadau lwmffai gan y diff, Clifford Lewis. Yet, nyddi iTunes a Og Forbis. Troen nhw yn i wafs gan y Sound Jam. Track exclusive gan y Calvin Cam. DDM, Size y Mundo, DJ Spang. Dyna hyn yn ddram, gan y track files a adro bai San Fran. Cos beth i angen yw Radio Amgen. Yeah, beth i angen. What's the talk, town? Beth i angen Radio Amgen. Beth i angen Radio Amgen. Blas fel mel, mae rappers Gymraeg, a byth i pasio bel, mae grando yw'r sioe, a nos yn o'n blaen, byth gwyl y TV, mae gomor o'n sbaen, yw'r MC Badabad, yn gynto'r concha, hoffi Fanny ac yn hoffi Brona. Yeah, gwas fel Henry a Goldtree, dafder i'n syth i'ch mac yn eich PC, efo gofyn tracen newydd cymal tri, DJ Lam John, dafder i'w gyfyr byd, siwr y dan dial o'n syner street, styr mali cael yr sioe Lam John, yn sydd o'r siop i newid CBR, nefwyr gofis yn fystafell ar y star, sgrando nhw ar y car, grando nhw yn y bar. Tunes ram, PR crew, Dirgel D, Throwers newydd yr arbennig o vitamin E. Set point fundamental trwy fydd lleithon. MC Pendafon, a Mrs Cake ar y swydd Efron. Gyda remix sy'n yn clywed unrhyw le. Gwydiau ffôn sy'n llef yn o'r radio yn we. Sy'n gorfod o rush ar y gwrsafod y dearo. Radio Annie Fynod dan di arw yw'r dyfodol. Cos beth i angen yw Radio Amgen. Yeah, beth i angen Radio Amgen. Beth i angen Radio Amgen. You got us the second track in session tonight from Sleifar Teulu. That one was called Radio Amgen, with a nice bit of undertones, teenage kicks, slapped in the middle there as well. They wanted to dedicate this session as well to the late great John Peel, who was a fan of Sleifar and the work he did with Tystion throughout the years. I think Tystion played at a One Live event when One Live came to Cardiff with Radio 1. I think John Peel was doing a gig in the Coal Exchange with PJ Harvey, and I think it was Clinic as well, and Tystion. And you can read an interview with Sleifar online at bbc.co.uk/Radio 1 at the moment. Two more tracks before 1 a.m.